Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana muri iki gitondo. Imana yongeye kutugira neza, ikabiduhaye akanya ko gusenga, kumva ijambo ry'Imana. Ndabakiriye mwebwe mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Uwiteka abagirire neza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga, twiyegereza Imana, twongera dusaba Imana kubana natwe. Ndabibutsa ko iki kiganiro morning prayer kinyura kuri YouTube channel Arsene Ndikumana. Abadashoboye kuzikurikira kuri WhatsApp, mushobora kujya kuri YouTube mukandika Arsene Ndikumana, murasangaho kino kiganiro. Uwiteka abagire neza. Iki cyumweru cyose abo twagiye tubana, twagiye twiga ijambo rivuga ngo niziye mpamvu zotuma umuntu asengana umutima uremye. Yesu ashimwe cyane. Twagiye twiga ibintu byinshi bitandukanye bigenda bitwereka ko by'ukuri nk'umwana w'Imana, nk'umwana wavutse ubwa kabiri, nkawe mu Kristo cyangwa se wowe usenga, we wizera Imana, utakwiye kwiganyira, utakwiye kugira ubwoba, utakwiye gushidikana ku Mana, kubera ko Imana ni umubyeyi, Imana ni data, Imana mu bumana bwayo yaremye ibintu byose, kandi iby'Imana itunze ni iby'abana bayo. Haleluya. Niba rero warinjiye mu bana b'Imana, ugomba kugira umutima utuje iyo wegereye Imana uje gusenga. Hari ibintu byinshi twagiye tuvugana, mushobora kujya kuri YouTube mugasanga inyigisho zirambuye n'amasengesho twagiye dukora n'ijambo ry'Imana twagiye twiga. Uyu munsi turaza gukomeza dusoza kino cyumweru nk'uko bisanzwe, turaza gusoma ijambo ry'Imana riri budufashe gusengeramwo muri kino gitondo. Abaroma igice 8 umurongo wa 26, Bibiliya iravuga, niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabizi rimwe na rimwe mu buzima hari igihe umuntu acika intege, akumva nta mbaraga afise zo gusenga, akumva afise umunebwe, akumva hari ibintu bitari kugenda neza bidatuma adafata umwanya uhagije wo gusenga. Ariko reka nkubwire, haleluya, ugomba kumenya ko gusenga kwawe ku mbaraga zawe hari igihe binanirwa, ugasigara ugendera ku isengesho Umwuka Wera agusengeye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratweretse ko Umwuka Wera cyangwa se Mwemu Yera adufasha mu ntege nke zacu. Cyagiye wagize intege nke, cyagiye byanse gusenga, rimwe na rimwe ushobora kuryama udasenze, cyangwa se ukabyuka wirukanga mu bintu bitandukanye udasenze, Mwuka Wera nawe aradusengera ngo atunire iminiho itovugwa. Kubera iki? Kubera ko Mwuka Wera ni inshuti, ni umuvandimwe, ari kumwe natwe, ari mu ruhande rwacu. Haleluya. Ikindi usomye ku murongo wa 28 Bibiliya 27, Bibiliya bango ariko isesa imitima irazi ibyo mwemu yiyumvira, kuko Imana igomba, kuko iby'Imana igomba, ariko Mwemu Yera asengera abera. Haleluya. Mwemu Yera ni cyangwa se Mwuka Wera ni wazi iby'Imana yifuza. Twebwe ari igihe dusenga dukoresheje amarangamutima yacu, dukoresheje ibitekerezo byacu, ugasanga dusenze nabi, ugasanga dusabye nabi, ntiduhabwe ibyo twasengeye. Ariko Mwemu Yera kubera ko abazi iby'Imana ikeneye ku buzima bwacu, haleluya, iyo twamugize inshuti, iyo twamwemereye agasengera muri twebwe, akadusengera, akatwingingira, haleluya, abasha kudusengera amasengesho meza, abasha kuzamuka akagera ku ntebe y'Imana. Haleluya. Ndagusaba muri kino gitondo ugire Mwemu Yera inshuti yawe, umugire umugenzi. Haleluya. Umusabe mu b'inshuti, ubashe gusenga mu mwuka, usengere mu ndimi zitamenyekana. Haleluya. Kugira ngo Mwuka Wera abashe gukominika n'umutima w'Imana, agusengere bikwiriye kandi bibereye. Haleluya. Iki gitondo reka ngusengere kandi nawe wisengere. Imana igushoboze gukonekta n'umwuka w'Imana, igushoboze kuzura Umwuka Wera kugira ngo ubashe gusenga uko bikwiriye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera umuntu wese akaranyumva muri uyu mwanya, reka imbaraga z'Umwuka Wera zimusange mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo tube inshuti n'Umwuka Wera kugira ngo abashe kudusengera uko bikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza bwoko bw'Imana. Shalom shalom.